Naziv videa jeste malkice dramatičan, ali stvarno prije par godina jesam postao prepoznatljiva osoba na društvenim mrežama. Od komšiluka, tinejdžera te mlađe ekipe redovno sam čuo to čuveno jesi ti onaj sa TikToka? I onda je sve to krenulo u jedan veliki pad. Vratimo se brzinski do 2019. godine. Svijet je bio koliko toliko u normali u odnosu na danas. Niko od nas nije mogao ni pomisliti da nas narednih par godina očekuje velika životna promjena. Da, čuvena pandemija. Bez obzira kako je vaše mišljenje u vezi cijele te situacije, morate priznati da nas je sve užasno razdrmalo. Naši redovni životi se jesu promijenili taj jedan duži period, mnogi su se fokusirali na nove hobije te da rade od kuće. A neki su odlučili da svoju ljubav o video igrama pretvore u crazy social media everyday spektakl. Ok, zašto pričam na engleskom? I don't know. 2020. godine TikTok je bila potpuno nova platforma na Balkanu, gdje doslovno mnogi ljudi nisu znali šta je to. U to vrijeme nije bilo mnogo balkanskih kreatora, tako da morate priznati da je bila dobra ideja da to iskoristim i počnem da kreiram sadržaj. U početku sam testirao koji tip sadržaja prolazi i naravno to je bio gaming sadržaj. Tako da jedan duži period kreirao sam sadržaje da ljudi upoznaju mene kao osobu i naravno da uživaju u gaming vijestima, zanimljivim činjenicama o video igrama i zbog nekog razloga mnogo sam pričao o GTA 5. Veoma brzo sam počeo strateški razmišljati. Kreiraj što više viralnog sadržaja, odgovaraj svima na komentare, postani blizak sa svojim gledaocima i na kraju kreiraj svoj YouTube kanal. I tako je nastao Geek Station kanal. Želio sam da kreiram jedno mjesto gdje će svi sa TikToka prijeći na YouTube i postati dio moje male zajednice. Taj period je bio veoma čudan za mene jer sam se pronalazio kao osoba, nisam znao ni ko sam, ni šta sam, ni šta želim. Ne znam da li tu uopšte ima smisla što govorim. Cijela priča je bila kao način da pobjegnem od realnosti, da pobjegnem u virtualni svijet, da pobjegnem od stvarnih stvari, od realnog života. Taj izraz sam tražio, da pobjegnem od realnog života. Iskreno, upao sam u tu fazu gdje je virtualni svijet bio dobar, a bio je toliko dobar, previše dobar. Stotine hiljada pregleda, stotine komentara, počeo sam da ostvarim svoj cilj, surađivao sam sa hrvatskom gaming televizijom. Sad, da li sam se osjećao ispunjeno? Iskreno, taj jedan duži period jesam, ali na duže staze, ne baš. I don't know, I just don't think this is like right for me. I don't want to do it. I want to go home. Like, I can't take the pressure of it. But don't you think any job interview... Jednostavno počela se pojavljivati ta potreba da zarađujem više novca, da putujem, da radim na sebi, a ne da sjedim u svojoj sobi na grbavici i pričam o GTA 5 svaki dan i da provodim mnogo sati montirajući videa. Jednostavno došlo do promjene u prioritetima. Snimao sam doslovno svaki dan, izbacivao sam po 3 videa dnevno, pa nekada i više. Ono što se ljudima dopalo je to što nisam snimao sa fancy opremom, bio sam obični gamer koji je pričao o stvarima koje on voli, o video igrama. Mislim da se ljudima dopala ta moja jednostavnost i što sam stvorio tu konekciju gdje sam svima odgovarao na komentare, na privatne poruke. Bilo mi je mnogo bizarno gledati te brojke kada izbacim neki viralni video, 10, 30, 80, 100 hiljada pregleda i mislim da moj mozak nije mogao da shvati da se radi o pravim ljudima. My God! Okay, it's happening! Everybody stay calm! What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay calm! I taj moment kada sam shvatio da je riječ o pravim ljudima, to tako glupo zvuči, kada sam počeo da uživo prepoznaju. Bilo to da li na ulici ili shopping centru, bilo mi je mnogo bizarno. That's suspicious. That's weird. Ali u pozitivnom smislu, naravno. Nikada nisam bio u fazonu, yes, feed my ego. To bilo mi je simpatično, šta ja znam. Nakon par godina počeo sam se mijenjati kao osoba, što mislim da je sasvim normalna stvar. Sam odlučio da se malo povučem sa društvenih mreža, nekako svi te odmah zaborave, to je tako okrutno. How people live when they're like really depressed. So maybe I'm really depressed. Ali je istina, jer u međuvremenu pojave se novi kreatori, novi tip sadržaja i nekako sve što si kreirao u prošlosti ode u potpuni zaborav. Ulazim u 30. i moj fokus trenutno je izvan mobilnog ekrana. Iskreno. Imam posao, počeo sam putovati, bio sam u Parizu 2 puta u par mjeseci, što je
What? Morate pogledati vlog iz Pariza, ukoliko niste, bližimo se 2000 pregleda. Svaki dan radim na sebi jer želim da postanem ona verzija o kojoj je mladi Eldar razmišljao dok je igrao GTA svaki dan i proveo mnogo sati za računarom montirajući videa. Mislim da bi bio ponosan na mene trenutno. A sad moram vam pokazati, završavam sa videom, ali moram da igram The Walking Dead. Ne znam da li se vidi na svom Switchu. Zašto da ne? Nikada nisam odigrao zadnju sezonu. Moram. Hvala vam puno što ste gledali ovaj video i vidimo se veoma uskoro.